khai le hei tun lai hianin ral tlan chungchang lampang boruak soi ana sa em maya ti chuan social media ala kan soi bang thei lova tin hoi tun nai lo khanin puwan la sai lovan ral tlan chungchang te aron soi boka khatiang khanin thil ni dan kalmang turakha aron soi ni puwan la sai lo po khanin athil soi kha adik viau maya tin pudivita po khanin chongkam maron ya khatiang khanin kan mi poimo te pon chongkam maron nei neu neu ni social media te page te mutur tam pokatin YouTube lama hianin zozun channel hemi nge barma kan ti hianin chongkam aron nei na sakhop maya engemaw changa han thin rim na lek lek okisang tele khatiang khan aron rep vak mai ni thina na mo khatiang khanin boruak aron siama ti chuanin YouTuber rang khatiang khanin chongkam te kan nei tlang pui ni chu hei tuna po hianin Facebook lama hianin vala saya sailo hianin thuran post hi kan chiaranga ti chuanin athei chuanin hemi comment te po hi kan chiar havele zel tura ngai la a thawme ti chuanin achunga hianin hi Burma ho hi Mizo group inon joina inon ral tlan boka chudakara a foreigner ho zokin Facebook group ate Mizo minlo la chua chal vengama zaklera u ngapi he ho ran tiani ti chuanin atnoi khian ki crime ral tlan aron ziaka senkal memo aron senkal me hi kan chiar thla anga tiang chon hun man chau kan tum do ni Mizoram sarkar chinchia danin tuna hian Mizoram chunga ral tlan singli sangthum sasari samthum pasari anom meka ILP in land permit nei hi sani samni pathuma tanga sani samni pali mei thla thleng khanin Mizoram hian mi singa sangkhat zali som pariat anom bok rontia hei hi bracket hianin permanent trade license nei chiar tel levin rontia permanent trade license nei chiar tel lova naral tlan kimi singli sangthum sasari samthum pasari le ILP nei sani samni pat ni atanga ni li mei thla thlenga aron nge aron da hi singa sangkhat zali som pariat aron ti hi karin ain atamang reng khop maya ai adik ani na chon mo ti chuan kan chiar thla zalang ramri khadu silo ral tan en kon le kho khirna kalpui du chong silo sarkar kan thon meka etla hianin sarkar lampang te po an ron kap zawa ti chuanin chu me chu du tok lovin voter ID ration card thlenga thundu CM kan nei mebok aron tiani hei hi apostu na CM te thlenga aron ka aron soi aron sel ani jimo sel tingo aron sel khania ti chuanin nia hei tlaya aron soi hi ramri hung du silo aron tia ralta en kol le khokhirna kalpui du chung silo aron tia khatiang khanin sarkar kan thon mek aron ti hi na ron soi na chu tum ve viewing ka hiya ale lam kong zong taka chuanin at nuaya mi hi kan siar le ngalang Mizorama raltan kan khoi nulama crime rate sanchak zia kan chut thleng lawa drugs ronlu tamlu tukin kan thalai te ngong thalo anei tam zia le thingtlang kil khor ber thlengin drugsin min runa kanin ring man lo chiang le ru tual tha hrelo na a thlen tam zia kan don thleng lo ram leilung fa te in hum nana nalak chung changa mizo tong thiam ngei kan phut kara central way meten mizo tong anlo zir tir thul the Mizoram Land Revenue Act 2013 kal tatin in loram anleina sanzia kan mu kana document lemmanga nalak le raltan voter ID birth certificate driving license etc nei antam changzia kan chu thleng lo aron zia kim khop mai hetlai hianin mo on zia kim ve takani kan chir jalang in lo man to chan sum don na ai nam noi thu zia kan thlir tel lawa cost of living san chan economics ngong thei ani kan mu kan tlata kan mu kan mai ni lovin an sum mangin
tu te mo chu an lei theia kan NGO hroi tu te USA lama an ko thlak thein an om hial aron sei na sakhop maya hei hetlaya aron sei pakhat thi kan hriat kan ril ruwa chuanin kan hretlang vek tho ka ringa tin hemi tuna aron post vanlal sai lo tina aron post hi YouTube channel danga te chuanin reaction te pon lo nei ka ring to a amero chu han nei ve shim ka du wangin ti hianin kan ti ani maya eng poni sela hetlaya aron zia ram lei lung fa te in hum nana malak chung changa mizo tong thiam ngei kan phut kara central weme ten mizo tong anno zir tir thul ti te hi ani du mel vi wani ani na chen mo hei hi ka hria chu chu nge sarkar na thok du tan ti mayang sarkar na lak ti han a oma hatia khanin advertisement ran chu ka na deal na na lak run pui ti khatiang kha YouTube channel pukam liana channel a ngei po kan mu lang pui ni thina na khatiang khan sarkar na te kha deal kan tama chuna chonin mizo tong thiam khatiang kha aron tel thin ni aron ziak thin ni tin pukam lian po khan aron sei thinang na deal thin te chon mo lo deal to view thin te chonin kan riat ka ringa chonin hetla hianin the Mizoram Land Revenue Act 2013 kalklatin in loram an leina sanjia kan muka na document lei manga han lak le raltan voter ID birth certificate driving license le adang te tiang o etc nei an tam chak zia kan chut thleng lo ran ti poka hei chu mi tam takin an hriat tho ka ringa hetlaya ran sei hi khatiang hianin nge vanal sai lo hianin aron ziak ve du hrim ma mi in lo hria se hi lo hre hrim te se thil ning khong hi chut ve te se ti angzong po ran post ani ka ring thawai hi ke po hianin heti anga aron post ta ka chunin karil ro hianin lom ve boka ti chuanin hemi thu kan chira hi aron post tu nilem lo poina tu te poin kan ril ro engwang nge tu na hian aron om thar tia kan soi thar le na satak kan ti chuanin soile soi nu ratlan hi an che zia anun phung anom dan hi adik chia lo ani na chuanin thil dik chia ni lawa hemi post kan share tele post sang te po kan lo share to thawa hetianga kan post le social media tang te po kan soi thar le na chan chu kan thatlang thawa ratlan heta Mizorama ranom ho hi ani na chuanin khatiang khanin enge boruak chungte atang tele enge anma ni khatianga boruak diklo thila ataka mutute kan lo om thin wang ani atlang puin mo chuwan chung kan sei lo thei lawa tin heta kan soi tel nge chu drugs hi kan soi tel lo thei lawa tin soi po angai ni ral tlan kan tiau hianin anon Mizoram aron tlan tir khanin kepon vedoma salama te po kalo soi lang to drugs hi anon kyang lu tlata hei dana ni lo thua yani thil kal phung ani lo ni chutakara chonin mizo te hi Mizoram om sa mizo te hi kan lo fel ma kan chen na he kan in pui kan ram hi kan duat line ka tiang khan ral tlan ho enge dukdak lo dewina zalen taka mi ngam sar maya ka tianga thil anron ti kha thil dik lo tak ania khami kha hemi hi simse sim chhozel sela a thango tang thil dik lo angzonga an chet zel chuanin thil tha thleng lo borok tha thleng don lo ti kha kan hriat tlan thau po ka ring ani ti chuanin an comment na hi reivak lo kan chiaranga kan du to doni barma mi no chorun pui nei le hi a hun to ani doron siam veng tho hi an nok khopang new market chinga veng electric veng saron veng etc an tam mai sia thon horun pui om che se chuan athol hok mai theini kan sarkar la hi ane ve sia refugee angin dong songila kemom se adik mai tur central lam chavat te se ram ri hung se thua sari in mi pui chuan kan du anjan ve bokang chu shringnen khovel ani meu sia zoram khovel ti se chuan anon jan pon lo remove mai tur ania post tu hi chung ta tho chu sa
por ve mai chu ani nge yang aman mai apos reng bar mo ho musin na lir engte chiam ma ani om sinova rak reng mai a mele anung chang nen ai me to bokani Mizoram te pon Burma grupa oman tam ve tu social media te Facebook te ani miau sia atua piang a om thei ti hraro ril ru chasi ril ru te si huat thu chasi in zonun moi suidan taka pate piang in ril ru ate tlang pui zonun moi na thavia we hei chu khaile tikhanin kan comment te po kan share zawa tikhanin kan thatlanga crime raltlan aron sen sakop me hetlaya aron tril dan himo tichuan tunatana vedo reaction kan nei le thei ni le photo se